Imam bra beti asembi onya bofra enso ye me baby mecheche oso na makrokro me ya wo me baby fauti etuma beti na fa wonsa fa so me baby wase ya baby debi eya me nine doso me ya kankabi wo sere so we dibida tie udi ya me ya dibi be ya mpoti enya fia te semfia be ya ba poli ahyehenso ede ubedi akase koli enye me fa ochi awura mu enti dan wachi me fa me kokromuti entoto afi abato ono to mauto afi wahene no wunim ne dodo se won kinda my mense mawo mase ne makonta krenim sametem konta mpamun konta buo ansa bia yeta medini kwa me brenya no adane brenya freo na pesa obeba afei waba ma ho aba o muaye ha wani nyina ha so wani ha na pesa oda oba put your head on my shoulder. My Betty Jody again. Nitida me stress on and sana me bosso what a friend and no ho pese me rani mu kotete the brebo e kwenya fa me don ko na nye no de nani to ahwe me tetre me bi na mefuso Moses abia sorry for the headmistress or the nano na abo me dwam wura me nwe ma ba no kra me da nsem no me eja me won se fufuo gumetuam ono so na no sua ma me nan kokomu popo ma fro ne kwa wo be padru ne milky way de manu abo ma finiti se koko abo me numu toto apetu prane duane ene meko enye meko ne yenti no ye ushio eye ne dedodo ene jemro so they give am tear she no fit control aye pin so in I roll so I take it slow efidie sa mesu efidie me de mensa sa wona se amapuko komu abie ye dware ngini nsuo mu nti behwe ye ho afo obete soro ahead in ahemre ye woni se fufu ama afio na ye de bekọ apro afofo wadane nachi me kra ne sisi wakata nani she no true am back on wine me bi okosro ba from senior ho kresi ne so no antisisi o ma me feeli wase kwadwo didi me kondo gidi she screaming opese wo ye de do subi binti mempa na watiti ne ho asane no ama wadane ne ho abeso miti me so me ho na munyina agimi yi ma yeti triti she have eaten kwadwo have eaten me se behwe ye ho fifre tasty tesasichi betuna yasi me oba na chichinsie me nya betwe tifa wuti tu me stress so na yaye odre didie na ya betete me fitri na beti ne wo beti ani bodo mempa sorry so me sorry me bumpa